Welcome to Christ College Ripoy. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Kaseng long kami nong po proper ha kakat arterik jemang kalaraki kesengi bekerpang International Mother's Day ha kakat we terik jemang ha dorbar hall nong po. Ha kajingelang ha kani kesengi bekemen jeng kilong kami ha shitelup keperthai kakong rona kemdej MDC kalalong kakong san. Kiwe kirang ba bat kilong kami kiblay don lang ha kani kesengi kilong uba Sylvester Mensong rang ba shnong kanong po. Samla Anthony Suchiang, samla Lumlang Shilla, kidkot keseng long kami, kong Meristil Marai, kong Euphysius Aim, bat bun ba kiriu pat ba na kani kesnong. Ha kani ke program keseng long kami nong po, kila kot kerpang ki kami, kibla kenjo, syaka nyau pau snem kerta, kibla poi palat lai pongwut, syaka kani ke program bekerpang. Kum kedak sa ken mau lale buram yi kini ki kami nyau pau snem kerta. Lapin kam de kijing ais ngobha bat kitbok yeki ban imtemen syong pra syong syang ban chingan ki kun ki ksiu bat kishnong katha. Nongi thang kat nongi ni susi ni diao habaki mat ya kijing habaki ko sibun kijing ki bapin hapan man. Ka kijing perlong yang ni ki long bi bangin long ki basyam thang ki basat through experience bangin mat practically kijing na ta daw ni salong kalong kumi ka bapura. Jadi nak kena kedau kaong. Kalau kumi ke pasar, kajing tok kaong kete kalau yen. Nama bagi day kilong kumi ke pasar nak kata kedau pidon kayen kesen. Hoi ia per nak kawai kayen hak kawai pa, hak kajing don, hak kajing piet kajing piang. Kibau breng lah terku ni roy. Henry ni don kat kadong kat ne kibaduna. Ngaong ia pi ni long kaju ni nom ia per. Nang kawai pete. Ka special gift jongi ilong kami nga tengah kenya ka kade gawe nga dang ai jingkran menin hapo unden kidon gawe ke seminar menin ha jing shisha ka Mother's Day kade menin ki penlong ya ke seminar hang ti po unden ki ong bu resource person ha ka bayade bat kata ka hok jong ilong kami ki ong yim tip konkret ke ga hok jong ilong kami terengi kwa ya pi ba pen kran pa ha ka bayade ba kata ar kenta ki pa kran ya ngonga ladangnya keren pak kohok jong ikan teh kabur pelat bat hamne di mat ngim dadong kapan batai pia tip di melu malam dede de kum hanong kendong jong iwat ladangnya mia tip ya kabaro dan mereka ka bangamat na kalian ke jong apan kajing kang kajing ka bangapi ki kemi pimat bat pia den ba wan ka we ka kemi hayin jonga kala ya thu kajing syak ya mukun kala yang ngapat nang ban keren ni rugen to kala ya thu kalau kumta tingkat bat ki rumman ha ka bakat do orang lek na kongre nama ba te atat ka kong ka basyat wan don kami ngaswa bakan lek kada kedu kada yam biang dang yam ku nga ong en ka kum no ongan nai pat lek chwa ong asyong ngong ayam ngadu bandalut ngong pindak arum lindai nama ba kayin ka jonga ka kham chinga pa nondon mano bayo snow yepi ong pinakwa baniang marway ru man island lada de batikwa ye nga bangan ni syaba nganom pentengen yepi ong nganom pentengen yepi ong ayam selot iki umat ki joki adu pepinten do nama pimat ni em ye lade aba pidon ye kajing susi aba don kajing tanga practically ngamat ye lade ba kata adu ang me de ne yang ngarmat kajing jahye God
Ashlong ng po, Juni. Nang papaday ikong kelis